با کمال ادب و احترام نسبت شما بیننده های عزیز تلویزیون سفینه، برنامه نوبتی دنیا پر از جوانی است روی اکران های شما. تشکر برای ما را تماشا کردنتون. با شما هستم طولی چند دقیقه من سعید انوری بابا جان و دوستان عزیز تصمیم گرفتیم این هفته در برنامه نوبتیمون موضوع پیام پیشوای ملت، راهنمای آینده ملت برنامه تهیه بسازیم. خب مهمانان رو دعوت نمودیم از دانشگاه و دانشکده و از کالج های کشور که خب امیدواریم با اشتراک مهمانای برنامه اطراف موضوعی که ما پیشنهاد کردیم اندیشه های سالم، اندیشه های واقعا جدید پیشنهاد خواهد شد. قبلا خوش آمدید به تلویزیون سفینه. ما مکتب را به حیث بارگاه علم و دانش، سواد و معرفت و آموزگار را چون شخص مفکوره‌ساز و تربیتگر نسل نورس اعتراف کرده به آنها ارج و احترام گذاشتن را از جمله مسئله های مهم می‌دانیم. این اقتباس از پیام نوبتی پیشوای ملت به مجلس عالی 23 دکبر سال گذشته صدا داد. خب اما باید بگوییم که این مرتبه اول نیست که رهبر دولت موقع آموزگار و معارف را مخصوصا در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید می‌سازد. واقعا وقتی که پیشوای ملت در پیام خود به مردم کشور مراجعت میکنند و مقام و منزلت ساحه معارف و آموزگار را در سطح بلند میمونند، برای هر یک آموزگار این مایه افتخار است. البته و اگر امروز ما تحلیل 31 سال و بیشتر از آن را در جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن این مقام و منزلت آموزگار، احترام گذاشتن به حقوقهای آموزگار و در مجموع دستگیری های پیوسته حکومت کشور مخصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که در زمان استقلالیت دولتی پای در پای با به دست آوردن استقلالیت دولتی، با رشد اقتصادیات کشور، با توجه خاصه به ساحه اجتماعیات، مقام و منزلت آموزگار اولا در سطح قانونگذاری مقرر کرده شد و بعدا آهسته آهسته استوار گردانده شد. امروز اگر ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف را تحلیل کنیم، در برابر حقوق و عهدهداری هایی که نسبت آموزگار درج شده است، یک ماده علیحده مقام آموزگار است. و تحلیل همین مقام آموزگار معنای آن را دارد که در کشور ما ساحه معارف همچون ساحه افضلیتناک و شخصی کلیدی در این ساحه آموزگار اعتراف کرده می شود و دارای حقوق، عهدهداری، مسئولیت و امتیازهای گوناگون می باشد. همه آن را آموزگاران درک کردند، در زندگی هر روزه خود روبرو می شوند، از این حقوق ها استفاده می برند و در برابر این عهدهداری پرشرف آموزگاری خود را در سطح بلند اجرا می کنند. اگر امروز تحلیل کنیم، هر یک آموزگار در هم مکتب های میانه باشد یا اینکه مکتب های عالی باشد، عهدهداری اولین خودش تعلیم و تربیه با صفت طالب علم یا دانشجو است. پس مراجعت پیشوای ملت به ساحه معارف مخصوصا تاکید نمودن منزلت آموزگار، مقام آموزگار به آن روانه گردیده است که در جمهوری تاجیکستان سیاست دولت و حکومت بهر باز هم مقام آموزگار را بلند کردن، در بین جامعه منزلت او را استوار نمودن روانه شده است. از این رو ما آموزگاران همیشه کوشش می نماییم که در فعالیت خود پیش از همه در اساس دستور و سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رفتار نماییم. خب یک عالم سپاس و واقعا هم دیگر این رسالت است به گردن هر یک فرد من جمله آموزگاران که پایه اساسی ملت هستند و فرزندان این ملت را تربیت میکنند و بیهوده هم نمیگویند درس معلم گر بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. واقعا این گونه است اگر معلم از روی ذوق، از روی شوق و از روی همون مسئولیتی که برگردن دارد کار کند، فعالیت کند، من به شبهه گفته میتوانم که عالم گلستان می شود و همین گونه هم هست و بعضی مشکلی هست که خوب در ادامه برنامه ارائه خواهیم کرد. خب مرا ادامه میدیم. استاد عزیز درست قید نمودن، مکتب و معارف این عامل مهمترین امنیت ملی می باشد. بله. زیرا
дар ҷаҳони пуртазои имрӯза ҳар як насли наврасе ки агар донишу касбҳои ҳунарии замонавиро аз худ намояд, дар оянда метавонад ки рушди босуботи иқтисодии кишварро таъмин намояд. Дар заминаи дастуру ҳидоятҳои супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон татбиқи сиёсат дар соҳаи маориф баромонда шудааст ки дар якчанд самт аллакай амалӣ гашдааст. پیام پرزیدنت جمهوری ترکستان که 23 دکبر سال 2022 به مجلس عالی جمهوری ترکستان ارائه گردید، مسئله های سیاست داخلی و خارجی کشور را در بر میگرفت و واقعا در آغاز پیام اگر شما اهمیت داده باشید، پیشوای معظم ملت بسیار خوب قید کردن که سال 2022 برای تاجیکستان عزیز ما سال پربرار بود. البته. و یکی از انمون موفقیت هایی که در سال 2022 بود نگفته نماند که این سوای معرف است، علم است و بلند برداشتن مقام آموزگار در جمهوری ترکستان به حساب می‌رود. و در حقیقت بسیار خوب قید نمودن که مقام آموزگار را، معرف را بسیار مسئله مهم ارزیابی کردن و قید هم نمودن که اگر آموزگار نباشد، معرف نباشد، این با پیشروی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خللدار می‌سازد. و البته در نتیجه بیسوادی، در نتیجه خرافات، در نتیجه دیگر پهلوهایی که البته این بی آموزگاری میشد، بیساهای معرف باشد، انسان را به خطی میارد، به گمراهی میارد و در نتیجه به صلح و ثبات، وحدت ملی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان خللدار می‌سازد و این استواری استقلالیت دولتی، صلح و ثبات از بین می‌رود. برای همین دویما پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیشوای معظم ملت در همه برآمدهای خود از جمله در پیام‌های خود وابسته به مقام آموزگار، وابسته به ساحه معرف و دستگیری ساحه معرف البته سخن‌ها میگویند و از مد نظر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دور نیست و واقعا پیشوای معظم ملت سیاست همیشه معرف پرورانه دارد و یکی از به خاطر بلند برداشتن مقام و منظرت آموزگار ببینید که در طول 31 سال استقلالیت بار دوم است که پای در هم 2 مرتبه بلند برداشتن مزد مهنت آموزگار کارمندان ساحه اجتماعی از جمله معرف ارزیابی میکنند و این سال گذشته هم همین مسئله بررسی گردید و این سال نیز در پیام قید گردید که از 1 ایول سال 2023 معاش آموزگاران عموما ساحه اجتماعیات 20% زیاد کرده. این هم شهادت از دستگیری و بلند برداشتن مقام آموزگار در جمهوری ترکستان شهادت میدهد. واقعا ما میگونه از زمانی که مثلا پرزیدنت محبوب کشور ما معارف رو همچون یک سمت کلیدی پیشرفتی جامعه کشور عنوان می‌سازند، واقعا هم همین گونه است. اگر معارف ما رشد کند، اگر علم ما پیش برود، اگر اختراع‌کاری ما پیش برود، اگر جوان تاجیک امروز واقعا صاحب یک مکتب اختراع‌کاری باشد، همین گونه دیگر ما در تمام سمت‌ها موفق خواهیم شد و امیدوارم هستیم. باعث افتخار است که پیشوای معظم ملت به واسطه توجه زیاد نسبت ساحه معارف اظهار نمودند. یاد بزرگ میگوید که درست است که ما شخصی که به ما علم می آموزاند ما را آموزگار می نامیم، لیکن نه همه آنها آموزگار هستند. مقصد از این که جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت ما آموزگاران را ضرور است که تمام دانش و ملکه خود را، نه تنها تعلیم، بعض درس، لیکن سیاست حس ملی جوانان را بیدار کردن در کار، جوانان را در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و این چنین معرفی نمودن ملت تاجیک در عرصه بین المللی تربیت کنیم. تجربه ها نشان میدهد که امروز در فضای جهانی شوی، در فضای رشد با سرعت تکنیک و تکنولوژی و اینچنین جنگ های اطلاعاتی از جانب عالمان و دانشمندان بعضی از دولت ها جنگی دیگر با نام از خود کردن فرهنگ و تمدن و شاعران و بزرگان تاجیک طریق مقاله ها و کتاب ها
рафта истода аст ва мо донишмандону мо кормандони соҳаи маорифро зарур аст ки оиди ин масъала ҳушёр бошем ва оиди ҳифзи арзишҳои миллии худ. албатта чӣ гуна мо шумо медонем пешвои муаззами миллат пайваста таъкид мекунад ки шумо бояд ду забони хориҷиро аз худ кунед. пешвои муаззами миллати мо бисёр дурандеш ҳастанд. дар сурати донистани ду забон мо метавонем ки дар анаму конференсҳои байналмилалӣ ва дигар ҷамоатҳое ки байналмилалӣ мешаванд, мо дар он ҷо ҳамоишҳо, конференсҳо иштирок мекунем ва бо забоне ки агар мо забони хориҷиро нағз бидонем, таъриху фарҳанги худро нағз донем, мо метавонем ки дар он ҷо фаъол бошем ва манфиатҳои хешро ҳифз ва ҳимоя намоем. бунёди миллати мутамаддин аз маориф оғоз меёбад ва ҳамин аст ки ин нуқтаҳо гувоҳӣ аз он аст ки имрӯз соҳаи маориф дар саросари ҷумҳурии кишвари азизи мо аз ҷониби ҳукумату давлати мо махсусан аз ҷониби пешвои муаззами миллат дар сатҳи боло гузошта шудааст. бояд бигӯям ки ин бори аввал нест, чун пешвои миллат аз рӯзҳои аввали фаъолияти роҳбарияшон ба мактабу маориф ва нақши омӯзгор таваҷҷӯҳи хеле хоса зоҳир менамоянд ва ҳамасола аз соли 2003 ки паёми пешвои миллат ироа мегардад, нисбат ба нақши омӯзгор ва мактабу маориф диққати ҷиддӣ дода мешавад. масалан соли 2010-ро соли маориф ва фарҳанги техникӣ эълон намуда буданд, ё ин ки соли 2015 айнан ҳамин суханҳоро такрор намуда буданд ки аҳли маорифчиён асоси пешрафти ҷомеа мебошанд, ё ин ки нақши омӯзгор дар ҷомеа хеле пурсамар аст ки хонандагон ё ин ки ҳамон гӯем ки қишри зеҳнии ҷомеаро омӯзгор таълиму тарбия медиҳад ва мо омӯзгорон дар баробари ин қадар ғамхорӣ бояд ки кӯшиш кунем ва ҳамон як мутафаккир муҳаммад реҷоӣ қайд мекунад ки омӯзгорӣ ин шуғл нест, омӯзгорӣ ин ишқ аст. агар омӯзгориро барои рӯзгузаронӣ пеша кардаӣ, пас раҳояш кун. агар ишқи туст, пас муборакат бод. бояд мо омӯзгориро шуғл неву ҳамчун ишқ ба худ қабул намуда барои тарбия намудани насли наврас, барои баланд бардоштани сифати таълим дар ҷумҳурӣ кӯшишҳои худро ба харҷ диҳем. ташаккур. агар ба фарҳанги ахлоқию маънавии миллати тоҷик назар афканем, ҷойгоҳи устод омӯзгор дар ин фарҳанг, дар ин маънавиёт мавқеи махсус дорад. ҳамон ҳарфе ки қадри устод аз падар пеш аст ва аз падар устод дар пеш аст, бозгӯкунандаи воқеӣ ҳамин аст. инҷо устод дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи маориф гуфтанд, дар он боби махсус ин манзалати устодро аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ дар ҷомеаи тоҷикистон воқеӣ ва устувор гузошт. вале суҳбатҳои пешвои муаззами миллат ҳамасола зимни паёмашон расмиёти манзалати устодро дар ҷомеа ташаккул медиҳад ва ҷойгоҳи устодро дар ҷомеаи тоҷикистон густурдатар мегардонад ва воқеият аст ки устувории ҳама ҷомеаҳо дар пояи татбиқкунии фарҳангу маънавиёту донишу илм ба вуҷуд меояд, яъне ташаккули низоми маориф ва ташаккули низоми маориф ҳам аз хирад, аз дониш, аз ҷаҳонбинӣ, аз илми устод вобастагӣ дорад. агар моҳиятан ба таърихи ташаккули ҷаҳон назар афканем, устод ё ки омӯзгор ба гунаи як хуршед аст ки медурахшад ва ин оламро тобнок ва рӯшноӣ мебахшад, яъне зеҳниятҳоро эҷод мекунад, мафкураҳоро месозад, донишҳоро, навгониҳоро ба вуҷуд меояд. аз ҳамин лиҳоз ҷойгоҳи устод омӯзгор дар ахлоқи мо, дар маънавиёти мо, дар фарҳанги мо мавқеи махсус дорад ва албатта бо ибтикороти пешвои муаззами миллат, бо он ки пешвои муаззами миллат ҳамвора аз мавқеи омӯзгор пуштибонӣ мекунад, ин бозам расмиёти тоза ба худ касб мекунад. ташаккур. дар партави суханҳои меҳмонон ва устудони азиз ман чунин қайд кардани ҳастам ки мо бояд як чизро фаромӯш накунем. дар аввали солҳои ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, яъне аз ибтидои солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ, таваҷҷӯҳи хосаи ва ягонаи пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф
ба ин соҳаи калидӣ воқеан ҳам ҳукумати кишвар як таваҷҷӯҳи хоса доштанд ва ин таваҷҷӯҳҳоро мо дар даврони солҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд ёки даҳчанд эҳсос карда истодаем. инро мо метавонем дар паёми навбатии имсолаи пешвои муаззами миллат низ таъкид карда бошем ки мақом ва манзалати омӯзгорро бори дигар пешвои муаззами миллат ба мо таъкид намуданд ки воқеан ҳам омӯзгор як шахсияте аст ки вай метавонад насли наврасро тарбия намояд, вай метавонад ба ҷомеа шахсиятҳоеро тарбия карда бошад ки он шахсиятҳо барои пешбурди дилхоҳ хоҷагии халқи мамлакат нақши муассир дошта бошанд. дар баробари ин ҳама таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат имрӯз воқеан ҳам мо мушоҳида мекунем ки дар кишварамон алахусус дар донишкадаву донишгоҳҳои кишвари азизамон мутахассисоне омода карда шуда истодаанд ки воқеан ҳам оно метавонанд минбаъд барои рушди дилхоҳ соҳаи хоҷагии халқи мамлакат нақши муассири худашонро гузошта бошанд. ташаккур. як нуктаи бисёр муҳим аст, чунки ин соҳа соҳаи стратегӣ ва калидӣ аст. агар ба рушди кишварҳои гуногун агар назар кунем, дар тамоми кишварҳои дунё аз маориф шурӯъ карданд. тамоми кишварҳои пешрафтаи дунё аз маориф шурӯъ карданд ва аз ҳамин хотир пешвои миллат аз рӯзе ки ба сари қудрат омаданд ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса доштанд. ман фақат як нуктаро мехоҳам зикр кунам ки мо ба маблағгузории ҳамин соҳа агар нигоҳ кунем, масалан дар ҳамин паёми соли 2022 бештар аз 19% бюджети кишвар ба ҳамин соҳа, ин баёнгари он аст ки ин соҳа соҳаи стратегӣ ва калидӣ аст ва оянда рушду тараққии кишвари мо ба рушду тараққии соҳаи маориф вобаста дорад. таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат ба соҳаи маориф ва илм бешубҳа ва баръало барои ҳамагон возеҳ аст, вале имсол дар баробари ташаббусҳо, дар баробари ғамхориҳо ва таваҷҷӯҳ аз ҷумла мақому манзилати омӯзгор таъкид гардид ки моҳиятан аз нақши омӯзгор ва аз ҷониби дигар аз равандҳо ва тамоилҳое ки дар ҷаҳони муосир ҷараён доранд бармеоянд. яъне чӣ? имрӯз аз як тараф дар қаринаи ҷаҳонишавӣ хатарҳое барои миллатҳои мутамаддин, давлатҳои миллӣ таъсир мекунад ки пеш аз ҳама ба бегунапарастӣ, арзишҳои умумӣ, дур шудан аз асолати таърихӣ ва фарҳангӣ алоқаманд мебошанд. ва дар ин радиф нақши омӯзгор бо назардошти рисолаташ метавонад бористар ва баръало муайян гардад ки дар чунин лаҳзаи ҳассос бо назардошти он ки зиёда аз 70% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонанд ва мо медонем ки ҷавонҳо бештар қишри осебпазир мебошанд, боз ҳам болотар меравад. лиҳози дигар имрӯз ҷаҳонишавӣ барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷумла барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷавонони он як имкониятҳоу фурсатҳои бисёр муносиб ва мувофиқро фароҳам овардааст ки бо назардошти ин минбар, бо назардошти ин мақом имконияти муаррифии кишвар, имконияти пешбурд, татбиқи ислоҳотҳо ва истифодаи самараноки дастовардҳои халқҳои дигар ва ҳамзамон муаррифӣ намудани халқу миллати худ дар саҳнаи ҷаҳонӣ фароҳам меояд. ва дар ин самт низ нақши омӯзгор хеле зиёд аст, зеро миллате метавонад ислоҳотҳоро воқеан дуруст татбиқ кунанд ки аз фарҳанг, аз маориф, аз дастовардҳои навтарини илмӣ, технологӣ ва фанноварӣ воқеан ошно бошанд. ва ҳамзамон агар мо назар кунем барои фаъолияти самараноки омӯзгор имрӯз ду чиз лозим аст. якум эътимод ва озодии академӣ. таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат ва ҷомеаи Тоҷикистон аз эътимод ба омӯзгор ва эҳтироми фитрию маънавӣ ва мақоми он шаҳодат медиҳад ва воқеан расидан ба рисолати мафкурасозӣ ва тарбиятгари насли наврас оварда мерасонад ки дар сурати ғайр тавре пешвои миллат таъкид намуданд, ҷомеа бесавод мемонад, ҷаҳолат ҷомеаро фаро мегирад ки ин на танҳо ба амният, ба сулҳу субот ва осоиш, балки ба рушди
пайваста ва устувори давлату миллат халалпазир мегардад. ташаккур. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф албатта ки як нақши бисёр ҳам созгор гузошт ва дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар бахшҳои ҳаётан муҳим ба соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд ва маҳсан ҳамин таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ва умуман ҳидоятҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳаи маориф аст ки имрӯзҳо нигоҳ кунед рушди муассисаҳои таҳсилоти миёна умуман бунёди донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар зиёд гардидани умуман гирандагони стипендияи президентӣ. омӯзгор бояд ҳатман ба касби хеш содиқ бошад ва дар тарбия намудани насли наврас саҳмгузор бошад. омӯзгоре ки ҳақиқатан касби худро хуб медонад аз он донишҳое ки имрӯз дар замони кунунӣ ба вуҷуд меоянд истифода бурда тавонад, бояд донишҷӯёнро талабагонро дар рӯҳияи ватану ватандӯстӣ бояд тарбия кунад. албатта дар ин ҷо боз як чиро қайд карданиам ки дар 5 соли охир ба соҳаи маориф беш аз 36 миллиард сомонӣ маблағ ҷудо карда шудааст ки ин ҳам яке аз таваҷҷӯҳҳои хосаи ҷаноби олиро нишон медиҳад. қадру манзалати омӯзгор дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон сухан гуфтанд. ҳамеша пешвои муаззами миллат дар тамоми баромадҳои хеш дар паёмҳои хеш ҳамеша қадру манзалати омӯзгорро як маротибаи дигар ифода месозанд ва маҳз ана ҳамин ҳукумати кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир месозад ба соҳаи маориф ки имрӯз дар тамоми минтақаҳои тоҷикистони азиз мактабҳои наву замонавӣ донишгоҳу донишкадаҳо коллеҷҳо барои ба таҳсили пурра фаро гирифтани тамоми хонандагони донишҷӯёни тамоми зинаҳои таҳсилоти кишвар шароити мусоид фароҳам меорад ва набояд фаромӯш созем ки он қадар муассисаҳои таълимӣ ки дар 31 соли истиқлолият дар тоҷикистон сохта шуданд дар 70 соли асри гузашта ҳамин қадар дастовард зиёд набуд. вале дар ин ҷо боз як нозукии дигаре ҳаст ки бояд ба ин низ аҳамияти хоса зоҳир намоем. сатҳу сифати таълим дар ана ҳамин донишгоҳу донишкадаҳо ва муассисаҳои таълимӣ мебошад ва чуноне ки пешвои миллат пайваста таъкид месозанд бояд омӯзгорон дар таълиму тарбияи насли ҷавон ҳамеша диққати махсус зоҳир намоянд, чунки маҳз омӯзгор ана ҳамин шахсияти бузург метавонад барои ҷомеаи тоҷикистон фарзандонеро тарбия созад дар рӯҳияи худшиносӣ, дар рӯҳияи ватанпарварӣ, то ин ки тавонанд тоҷикистонро муаррифгар бошанд. ва боз як самти дигар, як ҷодаи дигари махсус ин аз ана ҳамин аҳамияти хосаи пешвои миллат ба соҳаи маориф таъсис додани стипендияҳои президентӣ, квотаҳо ва дар ин баробар озмунҳое ки имрӯз дар сартосари ҷумҳурӣ миёни тамоми қишрҳои ҷомеа баргузор гашта истодааст ҳамин буда метавонад, чун имрӯз якчанд озмунҳо аз қабили озмуни фуруғи субҳи донои тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат ва айни замон боз тоҷикон дар оинаи таърих дар ҳошияи китоби тоҷикон, ин ҳама ана ҳамин диққати махсуси пешвои миллат аст ва боз пешвои миллат аз ҳисоби фонди давлат ба тамоми аҳолии тоҷикистон, ба ҳар як оилаи тоҷикистон китоби тоҷиконро тақдим намуданд, то ин ки миллати тоҷик бояд гузаштаи худро донад ва метавонад дар ин сурат ояндаи худро бисозад. ин ҳама таваҷҷӯҳи хоса ба соҳаи маориф аст. хуб, як голам сипос барои пешниҳоди андеша. мардум ба омӯзгор эҳтироми хоса дорад ба он манзалате ки ба волидони хеш дорад, чун воқеан омӯзгорон моро тарбият мекунанд ва воқеан ба қимати омӯзгор расиданам албатта аз масъулияти баланди инсонӣ ҳар як фард бастагӣ зиёд дорад. ва бубинед ҳамин бузургӣ, ҳамин эҳтиром, ҳамин эътиқоди омӯзгор аст ки албатта ҳар фарде ба ҳар мақоме мерасад дар ёду ҳушаш нахуст ҳамун устодеш меояд ки воқеан онро аз синфи аввал тарбият карда буд ва то зинаҳои оварда расонад. яъне ки воқеанам мо бешаку шубҳа ниёз дорем ба омӯзгорони бузург ба маънои томаш ин ки омӯзгорони донишманд, омӯзгорони дилсӯз, омӯзгороне ки касбияти хешро дуст медоранд. хуб, ташаккур барои пешниҳоди андешаҳотон. ва дар паёми соли 2021 раҳбари давлат аз кӯҳна ва ба талаботи замон ҷавобгӯ набудани барномаҳои таълимӣ дар ҳама зинаҳои таҳсилоти олӣ нигаронӣ карданд. хуб, ман мехоҳам назари шуморо ҳамчун як нафари фаъол
و یک نفری که واقعا امروز همچون یک راهبر فعالیت میکنه و تربیت کننده نسل نورس و جوان هستید. در همین روند یک سالی که سپری شد با اندیشه شما آیا در همین سمت یکم بهبودی ها به چشم میرسد؟ تشکر زیاد. واقعا اگر امروز ما تحلیلی 2 سال اخیر رو گیریم، سال 2021 و 22 که امروز ما در سال 2023 قرار داریم، میخوام با مثال های مشخص این دستور پیشوای ملت رو مورد بررسی قرار دیم. بله، مرحبا. بیرین، ما نماینده دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین حیدی هستیم و وقتی که سال 2021 از جانب پیشوای ملت این مسئله مورد بررسی قرار داده شد، از همان لحظه ها سر کرده در دانشگاه آموزگاری برای آماده نمودن برنامه های نو و امسال ها که با استاندارد های نو آماده شده است، یعنی سر کرده از سال августи соли 2022 дар донишгоҳи омӯзгории 1050 фанни таълимӣ аст ва ҳамин 1050 фанни таълимӣ фарогири се низоми таҳсил мебошанд: бакалавр, магистр ва доктор пиҳдӣ. ва ҳамаи деканони факултетҳо, мудирони кафедра, омӯзгорон уҳдадор карда шуданд ки бо назардошти ҳамин се низоми таълим барномаҳои нави худро омода кунанд. муҳлати амалии барнома 5 сол аст و سر کرده از ماه август سال 2022 تا من ماه فوریه سال 2023 علاقه همه فنهای تعلیمی که به دانشجویان درس داده می شوند برنامه های تعلیمی آنها آماده کرده شد. در زمینه برنامه های نوی تعلیمی واسطه تعلیمی کتاب های درسی نوشته شدنش به نقشه گرفته شده است. یعنی ما گفتیم که امروز قانونگذاری به هر یک آموزگار حقوق داده است. پیشوای ملت توجهی مخصوص جهت بلند برداشتن مقام و منزلت آموزگار کردند. در برابر عهدهداری اولین آموزگار آن است که فن تعلیمی خود را در اساس برنامه تعلیمی و در اساس نقشه پیش بینی شده این برنامه تدریس نماید. پس عهدهداری دیگر آن می باشد که برنامه نوی تعلیمی آماده شود و من بعد در اساس آن درس ها و کتاب های درسی نوشته شود. از این رو اجرایش دستور سپارش‌های پیشوای ملت مخصوصا در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین حیدی پوره و سری وقت اجرا شده ایستادند. باید تاکید نمود که وقتی که در پیام پیشوای ملت دستور و سپارش‌ها یا وظیفه‌های معین گذاشته می‌شوند، در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی‌ها جهت اجرایش دستور و سپارش‌های پیشوای ملت تصدیق کرده می شود و در زمینه آن وزارت معارف و علم و تمام مؤسسات تحصیلات عالی کسبی و میانه و غیره عهدهدار می گردند که نقشه چاره‌بینی خود را تهیه نمایند و جهت اجرایش آن کارهای سودمند را به انجام رسانند، چون که هر یک نقشه چاره‌بینی این چنین حسابات اجرایش دارد و من اندیشه دارم که در همه مؤسسات تحصیلات عالی و میانه و اختصاص‌های دیگر بیوسته این دستور سپارش ها اجرا شده. عین حال مکانیزمی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای مانده شده است برای در عمل تطبیق نمودن سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت، از آن جمله آن سوالی که شما دادید با در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل می شود و ساحه معارف جمهوری تاجیکستان برابر دیگر ساحه معارف های پیشرفته دنیا رشد میکند و خدمت امروزه وزارت معارف البته روز از روز نظررس هست و این چنین اشاره پیشوای معظم ملت هم برای از بین بردن یعنی موادهای کهنه شده کنسپک و دیگر این است که امروز ببینید سالهای پیش برای از یک دانشگاه به دیگر دانشگاه یک مکتوب روان کردن طریق خطی بود، این وقت رو میگرفت. حاضر طریق الکترونی هست. هر یک سخن جناب عالی یک بسیار وسیع هست. مقصد از تاکیدهای پیشوای معظم ملت این است که در تجربه با دانشگاه‌های پیشرفته عالم در یک سال خطای زبانی مشکل است، در یک سال متخصص داننده زبان چینی را آماده میکند. مقصد از اشاره پیشوای معظم ملتی است که ما مکانیزمی را باید برآوریم که در کوتاه‌ترین مهلت همون متخصص ما آماده شود. ما 5 سال را بهوده صرف نکنیم، در 3 سال متخصص آماده کنیم. بله. عین زمان ما در عملی شوی هدف چهارم یعنی صنعت کنونی با سرعت مملکت قرار داریم. ما را ضرور است که در نظام دوئالی تعلیم امروز
таълимро илмро ба истеҳсолот пайваст кунем. моро зарур аст ки дар истеҳсолот саноати имрӯзаи мамлакат синфхонаҳои таълимӣ таъсис дода донишҷӯёнро дар муддати 3 сол 4 сол ҳамқадами истеҳсолот дар муддати 3 сол омода кунем ки то тавонад хаткунандаи мо шавқманд шуда мутахассиси тайёр шуда ба корхона равад. моро зарур аст ки бо ана ҳамин низоми нав корбарӣ кунем. аллакай ҳоло ҳам ба чашм мерасад ки дар баъзе муассисаҳо бо низоми пештара бо ҳамон қолаби пештара таҳризӣ шуда кору фаъолият пешрафта мешавад. вақте ки ҷаноби олӣ дар бораи барнома дар бораи нақшаи таълимӣ сухан карданд, ин баёнгари он аст ки эшон комилан аз ин низом бохабаранд, чунки вақте мо дар бораи барнома суҳбат мекунем, дар бораи нақшаи таълимӣ, шумо бевосита вориди низом мешавед ва барномаи таълимӣ сохтан ё нақшаро иваз кардан, ман агар имкон иҷак устодон нороҳат бошанд, кори ҳар кас нест ва набояд саросима кунем. имрӯз ман эҳсос мекунам хеле дигаргунӣ аст. мо бо таваҷҷӯҳ ба ҳамин технологияи пешрафтае ки имрӯз татбиқ шудааст, дигаргуниҳо ҳаст, пешравӣ ҳаст, албатта камбудиҳо ҳам ҳаст ва мо набояд ба ҳаросем, чунки ҳар ҷое ки кор аст унҷо камбудӣ ҳаст. вале ман дар маҷмӯъ дар кул мехоҳам бигӯям ки хеле пешравӣ дорем ва ман дар баъзе вақтҳо мебинам, мешунавам, вале ҳамеша мо бояд қиёс кунем ва ҳамеша мо бояд аз мутахассис бояд назар бигирем, на аз касе ки дар кӯча масалан назар метиҳад мегӯяд бад аст ё хуб аст. вақте ки мутахассис назар мегӯяд, мо дар дохили устодон дар дохили низом қарор дорад. ҳамеша ба мутахассис, ба касе ки вориди соҳа аст, касе ки мутахассис аст, касе ки таҷриба дорад, солҳои тӯлонӣ кор кардааст, бо ба он такя кунем. ман ҳамчун намояндаи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии тоҷикистон дар ин ҷо иштирок дорам. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон барои ифтитоҳи бинои нави таълимӣ ба донишгоҳи мо ташриф оварданд. воқеан як бинои хеле мукаммал таъсис додаем ки бевосита дастгирии соҳаи маорифпаронаи пешвои муаззами миллатро гӯё ҳаст ки барои фарогирӣ дар як вақт бештар аз 3000 донишҷӯро дар ин ҷо мекунад. донишгоҳи мо донишгоҳи самт гирифта шудааст, яъне ки самти иқтисодиёт аст. дар ҳамин замина дар назди донишгоҳ масалан лабораторияҳои иқтисоди рақамӣ таъсис додем, бонки таълимӣ таъсис додем, лабораторияи фаъолияти гумрукӣ таъсис додем. дар як вақт донишҷӯ ҳам дар низоми таълим ворид мешавад, ҳам ба таҷрибаомӯзӣ дар ҳамон худи муассиса ворид карда мешавад. ман фикр мекунам аллакай низом дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар оҳиста оҳиста ривоҷ пайдо карда истодааст. ба вуҷуд омадани чунин имкониятҳо метавонад ки ана мушкилотҳое ки дар соҳаи маориф ҳастанд оҳиста оҳиста ҳал кунад. аз сӯи дигар маълим дар бораи он гуфтанд ки мутахассис, албатта таҳияи барномаҳои таълимӣ ё нақшаҳои таълимӣ ин кори бахши методии таълимӣ ҳаст ки ин бахши дигар ҳаст. дар он ҷо албатта мутахассис ба кор ҷалб карда мешавад ва инҳо марҳила ба марҳила ана ҳамон дар навгоникунонӣ барномаҳои таълимӣ, дар навгоникунонӣ бонкҳои лексионӣ ё ки барномаҳои лексионӣ ё ки нақшаҳои таълимӣ албатта навгониҳоро ворид карда истодан ба оянда ба истеҳсолот хоҳад рафт ва мо самараи онро хоҳем дид. вақте ки мо ба низоми таҳсилоти кредитӣ, рақамӣ, электронӣ гузаштем, албатта дар ин низом ҷанбаҳои мусбат ниҳоят зиёд буд, лекин баъзе тахассусҳо, баъзе самтҳо аз сухан, аз суханпардозӣ, ҷавоби бевосита, як қобилияти муътақид сохтан маҳрум гаштанд, чунки на ҳама баҳоро метавонад масалан компютер дуруст гузошта бошад. ба ҳамин хотир имсол ташаббус гирифта шуд аз ҷумла дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ки 60% фанҳои тахассусӣ ба тариқи шифоҳӣ сурат бигиранд. яъне дар ин самт омезиши арзишҳои ҳар як низом ва барномаҳо ба эътибор гирифта шуд ки аз кори бардавом ва мунтазам дар самти иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат аз паёми соли 2021 шаҳодат медиҳад. дар ҳақиқат дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон барномаҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимӣ дар таҳрири нав рӯи чоп омаданд ва донишҷӯёни курси соли якум
از روی این نقشه ها تعلیم را برای آماده شده است. قید کردن به مورد است که وقتی که سخن درباره هدف های عالی کشور می رود، مخصوصا صنعت کنونی با سرعت یا اینکه اوید به کانسپسیون اقتصادی رقمی و غیر ما سخن رانیم، اساس پیشروی این همین مسئله ها رو علم های دقیق می بازد. لیکن اکنون وقتی که نقشه های تعلیمی رو ما نگاه میکنیم، به جایی که شماره فن های دقیق در نقشه های تعلیمی زیاد شده باشد، برعکس کم شده است. من پیشنهاد میکنم که بسیار خوب میشود که برای عملی گردیدن همون هدف های عالی کشور بسیار خوب میشود که در نقشه تعلیمی وابسته به سمت های اقتصاد فن های دقیق بیشتر کار شود. من همچون استاد کافدرای فعالیت بانکی دانشگاه دولتی مالی اقتصاد تاجیکستان در کورس 4 درس میگذاریم. سالهای پیشین مخصوص فن تحلیل و بهادهی بانک‌های تجارتی نبودند. در اساس سپارش‌های هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام رحمان ما همین سال با کورس‌های 4 فن مخصوص تغییرات کردیم، چون که مرور زمان است، طلبات زمان است، باید متخصص بعد کورس 4 متخصص همچون به بازار مهنت روانه میکنه، همچون بانکی میشود، مالیاتی میشود، باید همه نشان دهنده های مالیوی بانک های تجارتی را باید تحلیل کرده و بهادی تیند. وقتی که ما دانشجو تحلیل میکنند، در اساس تحلیل بها میدهند. وقتی که دانشجو بها داده میتواند، قرار درست قبول میکنند و در آینده همچون شخصی اداره کننده قرارهای درست قبول میکنند. بنده نماینده اکادمی دارکین دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همزمان معلم کافدرای سیاست شناسی و رابطه با جامعه. استادان عزیز اندیشه‌های بسیار مکمل در نسبت مسئله مذکور ابراز نمودند، ولی اصلا دستاورد گفتن این نشانه بهتری کار است، ولی واقعیت گفتن بهتر است به فکر من. یعنی من به اندیشه هم استاد راضی هستم، ولی در برابر این ابراز اندیشه های خصوصی در نسبت مسئله مذکور و در نسبت واقعیتی که ما با دانشجو در روند صحبت، در لکسیا ها، در سمینارها، در مسئله های صحبتی بین انفرادی بین آموزگار و دانشجو با وجود آمده است و این مشکلی در سمت برنامه سازی یا تکمیل مکملی استاندارد دولتی است. یکمین قدم میخواهم ابراز نمایم از اون اندیشه استاد عینی در اثرش تاریخ انقلاب فکری در بخارا ابراز میکند که بزرگترین مکتب های بخارای شریف برای چی از بین رفتند. در جواب مذکور پیشنهاد میکند که در استانداردهای تعلیم، در برنامه‌های تعلیمی فن‌های نالازم برای متخصص جا کردن. مثلا برای که نفری که باید فقه میخوان و عالم فقه میشد، برای درس قرائت میموندن. اون نه عالم فقه میشد، نه عالم قرائت. در نتیجه با وجود آمد همون مکانیزم معتدلی که یکی با کدام سند نامعین بدن، برای که او استاندارد با برای نفری بیاموزونیم، برنامه را برای نفری بیاموزونیم که حداقل مقصدناک باشد. یکمی قدم. دومی قدم این است که در نسبت استانداردهای تعلیمی استاد گرامی ابراز کردن که مدیران کافدرها مثلا حقوق در استاندارد تعلیمی وارد کردن فن‌های نو را ندارن. به اندیشه استاد اصلا مقابل هم نیستم، ولی راضی نیستم. سبب در چی است؟ من یک مدت به حیث اجرا کننده وظیفه در مدیر کافدرا کار کردم. مخصوصا استانداردهای تعلیمی کافدرا مطابق با تفکر و تخصص مدیر کافدرا آموده می شود. یعنی مدیر کافدرا خودش در همبستگی با ریاست تعلیم که در مسائل تحصیلات عالی کسبی وجود دارد، استاندارد تعلیمی را آماده میکند. این قدم وجود دارد، یعنی ما هستی امکانیت وجود دارد، ولی امکانیت آماده شده در کدوم سمت با کدوم مرحله تطبیق می شود، از فعالیتی باید غیر سوبژکتیوی بگیرد. مثلا استادان گرامی همه شاهد هستند، وقتی که فن‌های تعلیمی گذاشته می شود، در بحث فن‌های تعلیمی بحث متدی مثلا موهیت سوبژکتیوی میگیرد. نفری که نماینده این و آن مثلا فن تعلیمی است در میز کرسی نشسته است، کوشش میکند که فن تعلیمی در سیستم استاندارد تعلیمی وارد شود. یعنی اصلا موهیت سوبژکتیوی گرفتن مسئله از بین برداشته شود و موهیت ابجکتیوی برای آینده و تخصصیت همین کسبیت به این نوبت گرفته شود. سلامت باشید. اندیشه های خوب پیشنهاد کردید و گمان میکنم که برای رشد این سمت سازگار خواهد بود و تشکر. خب اگر به سوالی که من پیشنهاد کردم شما نظر داشته باشید کوتاهک میشنویم، بعدا سوال انجامی رو پیشنهاد میکنیم. شروع از سال تحصیلی 2020
2023 тамоми барномаҳои таҳсилотӣ, нақшаҳои таълимӣ пурра аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таҳия тасдиқ гардиданд. ва мехоҳам як мисол аз ихтисоси рӯзноманигорӣ ба шумо биёрам ки худи моҳи ноябри ҳамин сол аз ҷониби мутахассисони варзидаи кишвар гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ки дар нақшаи таълимии ихтисоси рӯзноманигорӣ 10 фан пурра ба самти яъне тахассус равона гардид ва шуруъ аз ҳамин сол яъне аз рӯи нақша ва барномаи таҳсилотии нав муҳассилин ба дарс фаро гирифта шуданд. ба андешаи шумо мехоҳам дар анҷом дониста бошам мушаххасан ки чӣ гуна бо кадом роҳ, бо кадом усул, бо кадом тарз, бо кадом идея ва ғояҳои наву замонавӣ боз мо метавонем ки насли наврасу ҷавону умуман мардуми шарифи кишварро тарбият бисозем, илмдӯст кунем ва воқеан ҳамон гуна ки гузаштагони ба мисли бобои рӯдакиву фирдавсиву хайёму саъдиву ҳофиз ҳамин гуна боз илми мо рушд кунад, фарҳанги мо рушд кунад ва воқеан дар арсаи ҷаҳонӣ тавонем ки ин миллатро муаррифгар бошем. Чӣ гуна, бо кадом роҳ, бо кадом усул ва ғояҳои наву идеяҳои тоза? ба саволи шумо аз гуфтори пешвои миллат истифода барам, чунки таъкид карданд ки дар тоҷикистон нафаре метавонад ки ба давлату миллат хизмат кунад ки дарки ду мафҳум ватандӯстӣ ва рушдро донад. яъне шахсе ки ватандӯст бошад барои ҳамин миллату давлат хоҳад ки хизмат кунад, боиси пешрафти ҳамин кишвар мегардад. ва дар имрӯз ки мо баррасии масоили маорифро дорем, ман андеша дорам ки бо роҳи рушд рафтани мову шумо ба як чӣ вобастагӣ дорад. Ман ки ҳуқуқшинос ҳастам, сидқан иҷро кардани уҳдадориҳое ки имрӯз қонунгузорӣ ба зиммаи мо мондааст. яъне донишҷӯ уҳдадории асосияш чи аст? хондан, дуруст масъаларо дарк кардан ва дар маҷмӯъ чуноне ки устодон гуфтанд мутахассиси баркамол ба воя расидан. омӯзгор уҳдадориш чи аст? хуб таълиму тарбияро ба роҳ мондан ва кӯшиш намудан ки воқеан чуноне ки пештарам таъкид намудам, ҳамун музди меҳнате ки мегирад ба ҳамун созгор бошад, мувофиқ бошад. пас роҳи дуруст ба роҳ мондану пешрафти ҷомеаи мо дар асоси қонунгузории кишвар иҷрои самаранок, иҷрои пурраи уҳдадориҳо ҳам аз ҷониби донишҷӯ ва ҳам аз ҷониби омӯзгор аст. сиҳатманд бошед. ҳамагии шуморо ман хушомадед мегӯям бори дигар ба студияи телевизиони Сафина. ба умеди пирӯзиву музаффарияту муваффақиятҳо дар кору касби шумо ҳамватанони азиз, хонаи обод, зиндагии осуда, тани солими шумо орзуи ҳамешагии мо аҳли қалами муассисаи давлати телевизиони Сафина аст. то наздиктарин дидор, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.